پام کوا شاعر دات سکوی لگیائے گرد پا گنائے وی گرد پا گنائے والی توری سترگی تور زلفان ستائی مداما لگ خوکا و پاما وی لگ خوکا و پاما والی خونڈا زنا اسری شنڈی لیکی گرانا نشرمی کی زوانا وی نشرمی کی زوانا والی صفتو نکاوی تدجی نکایو داد گولالایو وی داد گولالایو والی قامی سناو حیاستای نزوانا شرم و کگرانا وی شرم و کگرانا والی نلی کی پخپل قلم خوگا حمدونا خخکلی نعتونا وی خخکلی نعتونا والی نکاوی دا اولیاء صفتونا لگوکنا فکرونا وی لگوکنا فکرونا والی نکڑی دا خدمت دس پینو عالمانو زاد طالبانو وی زاد طالبانو والی پخپل شیر کی نال کی نصیحتونا خکولی کالمونا وی خکولی کالمونا والی دا پختو جنازہ باسی نشرمیگی نالخدائی بیریگی وی نالخدائی بیریگی والی تخپل خور او مور عزت اخلی نازوانا شرم و کگرانا وی شرم و کگرانا خپل دمور او خور سترگی او شنڈستای والی خی وای خولی وی خی وای خولی تخپل سر تور پا دنیا بربندوی ہے والی لو سوی ہے والی لو سوی ہے تو ہم لاری خور او مورت سمر بے فروائے سمر بے حیائے وی سمر بے حیائے پل دمور او خور شرم حیا دکڑا عیانا نائی مسلمانا وی نائی مسلمانا دا بولیت زنت ثقافت او پشتون والی راش ساتری والی وی راش ساتری والی تو دخپل ناموس عزت پار لیلا مویتل تای خرسویتل وی تای خرسویتل کائی دنیا والو تا دخپل کرعی عزتونا باسی عورتونا وی باسی عورتونا ہوا شفر حسن دا ظالم کلا پوہیگی دا برسوا کیگی وی دا برسوا کیگی پام کوا شافر حسن اونکڑی دا کارا دیر اسا اخیارا وی دیر اسا اخیارا وړاندې کیږي د الرحمن اسلامی سټوډیو لخوا په اواز د حافظ سعد الله سعدي او کلام د شافر حسن د سعدي د رابطې نمبر 0334 73 79 008 او د شافر د واتس اپ نمبر 0308 21 88 537 والسلام